Dengarkan kisah khabaran zaman masa kerajaan Nabi mulia, masa kerajaan Nabi Sulaiman yang menhukuman bansigam dunia. Masa kerajaan Nabi Sulaiman yang menhukuman bansigam dunia. Ni basi uro Nabi ja meen kadengan angin sajan serta kan Nabi nudu ante kursi angin baput leban siklep mata kan Nabi nudu ante kursi angin baput leban siklep mata. Oban sari troba sabo tempat gemusyawarah genebo raja Nabi netanyong bamandung cicin to sari katem lunbo keraja Nabi netanyong bamandung cicin to sari katem lunbo keraja. Suon po jam po tuanku ampun nyonyo pansigam lon nubo keraja sebab sigam lon rupa cedatan lagi ngen hebat membule mata sebab sigam lon rupa cedatan lagi ngen hebat membule mata. Mata jibulan babamu kuen lempatan sabin sigam kerajaan Nabi Sulaiman masanyan tersegen degem dum cicem lain surah membura Nabi Sulaiman masanyan tersegen degem dum cicem lain surah membura. Demaji suon burung ke tonto nyongan jenjam po balon kerajaan sembam balon nyoletan piasangan lun pecanang perang malam jula sembam balon nyoletan piasangan lun pecanang perang malam jula. Demaji suon toto berago halam sosolake ke raja sedangkan di lawan kupia buso hanasi urolake ke raja sedangkan di lawan kupia buso hanasi urolake ke raja. Dijicem pala jinggrong-grong lambung dijicem burung surah membura berju balai surah di samping dicem pereling di sama-sama berju balai surah di samping dicem pereling di sama-sama. Malaji dan di apa jampo dum-dum tersepo membleh-bleh mata demadi damai oleh kedidi si raja wali tabo keraja demadi damai oleh kedidi si raja wali tabo keraja. Keng putih ule jen ke polisi si mirapati jen ke wedana cempala subang ke gesi gampung cicem mira rungguru sikola cempala subang ke gesi gampung cicem mira rungguru sikola. Si cicem dulu jer ke penerangan cicem rajangan tabo ke panglima si cicem rubru tabo mabidan
sebab digop nyana kuat si cicem rubru tabo mabidan sebab digop nyana kuat Allahu Allah Allahu Rahman Nabi Sulaiman yang kaya raya